Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu huatna bansanin ti NAD refugees Jimmy Sui kumsumnga pakhat Chanchin ani naupang kumsari mi nun him tura ram hnoya tlan chemek angin hanin ngai ruat chin teu chu chuan eng ang takin nge angong che chu tiang chu kan ram then om Myanmar Burma acheng Jimmy Sui an tong chu ani mi panau pangani lain Jimmy hian ama nun kongbum bo tak awangin thunei tu te huat naril ru hi apai tlat mai thina trum khat phei chu ram hnuaya kong abowa dam chuak zo lova thi mai a in ring man hial ani adam chuak le hlau ani ngat chuan phubalak nan helpol azum nge yang ti in thutluk na asiama kumni chung anin thenwang wang no in Jimmy chuan apa chu Thailand rama raltan buka apule hlau mai ani ma se Jimmy thil ruam man le apa ngai dan ain rem thei talova apa hian ral thuam lek rem ativelo chu ai chuan sa khorong bol tu pastor ni a pathian mangai le chatuan nun be sei thei ni chu thlang turin afui thrin ani Jimmy tan chuan thinrim na le huat na hanban san top mai chu thil ol samlo tak ani thunga ral tlan buka anom laya 7-day Adventist biak ina anin khom laya apa mela muanna le limna omchu amu a ani chuan Bible Krista le setana kara in beina chungchang achia thina apa chuan achunga diklo taka ti tu te angai dam chu alo ti dik jok ani ti te a hrethiam ta a Jimmy chu 7-day Adventist pastor alo ni ta a nakin nuwa phei chuan United States lama ain beng belveta ani Karlova Thailand rama raltlan buka alo hriat mitam takchu North America ram munsang sanga anin zardar ani ti te amu chuak ta thuaya chung mi te chuan 7-day Adventist biak in zon chu andua ma se English an thiam thatlo awangin thu cha soi an man thiam chia lo in khom zel po an tuilo pha anua phei chuan beidong takin an om ta thin ani Jimmy chuan chung mi te chu tlo chua fui phur le an rin na thar tho pui le adua van pathian chu an ma ni tong nge ya chibei an buk thei nan pol tlem te in a hui khom ta hloma na sataka tong chaina nen Jimmy chuan ko ran thar pathum adin ta ani ma se chung te chom nan na tho angai boxi a chu wang chuan khomual pui mun sang sanga Karen Adventist raltlan mi sang ni lai omte chu aduangin ato kwal tha theilo ani Jimmy Sui chuan ma se pathianin ka thin lungle kamamo te asia ani chuan engtik lai po in min kai hruai zela katan ruam manna min nei sakdiam to ani ti in tuna Carolina Conference pastor le North American Division tana Adventist Refugee and Immigrant Ministries le Karen Kaushan din konga consultant ne bok chuan asoi ani kumsang ni som pakhata 13 sabat tholo mangkhan North America chunga raltan hote zinga Rawngbawlna nei ani a khang sum mangkhan Jimmy point United States le Canada ram chung mun sanga raltan omte atlo kwal theya an mani trong mang ngein pathian biak in khom te huai hot le Rawngbawlna sak an ni thin he malak na zara hian kumtam wak local da chung khan Karen ko ran somnga panga din ani to ani hetiang ani theina chan chu ko ran member ten tholom an thoa Jimmy le ama ang midang te po in huat na thinlung aya pathianin ngaidam na le mangai na thinlung aputir ni anin phalwang ani tun quarter 13 sabat tholom po hian North American Division chunga raltlan hote ne na chanchin thapon na tur sen so atum sakle dona phal taka tholom thotura ruam man na in siam loka wangin lom thu kan soye ani hi North American Division na 7-day Adventist ko shana Adventist Refugee and Immigrant Ministries Coordinator ani khati zong kha tuntuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani